Tere tulemast Sasse-Karikaalesse ujumise 2018. Alustame distansiooniga 25 meetrit sukeldamine. Esimene vahetus. Esimene rada Margarita Kaudina Viigatel. Teine rada Angelika Veroja Fortuna. Kolmas rada Karolin Ots Fortuna. Neljas rada Alisa Jakubeva Akvala. Viies rada Grete Maarus Fortuna. Kuues rada Itte-Mari Lopardor Akvala. Seitsmes rada Sofia Zielinski Fortuna. Kaheksas rada Evelina Juhman Fortuna. Starti kutsutakse teine vahetus. Esimene rada Karoliina Avidenko Viigatel, teine rada Tuuli Kruuvel Fortuna, kolmas rada Viktoria Prudnišenkova Kultes, neljas rada Polina Ikonen Akvala, viies rada Anastasia Kravets Viigatel, kuues rada Simona Lipovitsi Viigatel, seitsmes rada Alina Kremper Kultes, kaheksas rada Alina Kautsi Kultes. Starti kutsutakse poisid, kolmas vahetus. Teine rada Jero Keraskova Viigatel, neljas rada Artur Konen-Tartov Argo, viies rada Timon Spirin Argo. Esimene rada Jakub Tšurmakov Kuldes, teine rada Artur Kovaljov Viigatel, kolmas rada Tanver Lepik Fortuna, neljas rada Igor Sokolov Akvala, viies rada Jaroslav Koilov
Stardi kutsutakse viies vahetus. Esimene rada Artenis Uusnõu Akvalan, teine rada Artjom Turmatšov Fortuna, kolmas rada Lev Veeniku Viigatel, neljas rada Leon Nazarov Fortuna, viies rada Kirill Smolev Viigatel, kuues rada Edgar Jätilaitis Kultes, seitsmes rada Rustam Kireev Fortuna, kaheksas rada Ilja Polekov Kultes. Stardi kutsutakse kuues vahetus. Esimene rada Richard Jakobmaa, teine rada Tanat Lasman Akvalan, kolmas rada Juris Tantsis Akvalan, neljas rada Dmitri Smirnovmaa, viies rada Nikita Kulikovmaa, kuues rada Sven Baumann Fortuna, seitsmes rada Robin Baumann Fortuna, kaheksas rada Dmitri Tronev Viigatel. Kristina! Kes шлёпаться? Alustame 25 meetri supertavia. Seitsmes vahetus. Esimene rada Kristiina Oja Fortuna, teine rada Jaanika Luusar Fortuna, kolmas rada Denisa Kirkar Kuldes, neljas rada Diana Ivanova Maa, viies rada Marina Telikova Maa, seitsmes rada Sina Tšetšik Fortuna.
Kärkikutsutakse 8 vahetus, mis Alisa Oluljärgina Akvala, teine rada Ekaterina Letsova, kolmas rada Assolu Rostovtseva, neljas rada Emilia Laavik, viies rada Nadezhda Boldarova, Argo, kuues rada Arina Nakulitsina, seitsmes rada Johanna Koppe, Partuna, kaheksas rada Uljana Danilova, Kongres. А где ласта? Для теля. Kutsutakse 9. vahetus, esimene rada Liisi Oluvänkina Akvala, teine rada Milana Alexejeva Partuna, kolmas rada Dmitri Vyšnikova Partuna, neljas rada Dilara Kuleva Argo, viies rada Serafima Sivitski Partuna, kuues rada Polina Manilkina Partuna, seitsmes rada Elisaveta Oljala Akvala, kaheksas rada Noora Nurmik Argo. Esimene rada Polina Pisarova Argo, teine rada Marina Polina, kolmas rada Sofia Minasova Partuna, neljas rada Anastasia Serebrova Partuna, viies rada Evelina Yermakova Akvala, kuues rada Polina Skopakova Akvala, seitsmes rada Ina Vinogradova Kundres, kaheksas rada Alina Födorova Partuna. Esimene rada Marta Veisar Partuna, teine rada Veera Veisar Argo, kolmas rada Ekaterina Telk Partuna, neljas rada Darja Oluvänkina Akvala,
500 Helena Zaitseva Fortuna, 600 Emily Suts Fortuna, 700 Teele Rappus Fortuna, 800 Elisabeth Vakras Fortuna. Starti kutsutakse 12. saatus, esimene Anna-Liisa Kossel Fortuna, teine Karina Kakasnuk Viigertil, 300 Poliina Šrägile Fortuna, 400 Poliina Roosikova Akvala, 500 Slava Maksimšuk Fortuna, 600 Alika Donetska, 700 Eleonora Tekk Fortuna, 800 Poliina Nikonen Akvala. Starti kutsutus 13. saatus, esimene rada Sandra Näks Fortuna, teine rada Elana Utsar Fortuna, 300 Aleksandr Salgina, 400 Irene Metspalu Fortuna, 500 Ksenija Trofimov Viigertil, 600 Angelika Isosina Fortuna, 700 Diana Meksikile Viigertil, 800 Airis Sõlma Fortuna. sa lähed päris kalli ära, sest see tuleb meelde. Ma rääkisin, ta ütles mulle. Ootan teiste. Starti kutsutakse aktsiameesmehed sekretärile poisid. 14. saatus, esimene rada Richard Fortuna, teine rada Christopher Ola Akala, 300 Daniel Kulves, 400 Vladimir Usmanov Fortuna, 500 Daniel Kodov Fortuna, 600 Vladimir Kolosov Viigertil, 700 Martin Sillar Fortuna, 800 Maksim Kodekov Fortuna. Starti kutsutakse 15. saatus, esimene rada Mark Mihhenko Fortuna, teine rada Artemi Smolin Viigertil, 300 Andranikovi Argo, 400 Nikolai Dubovik Fortuna, 500 Ariane Jaas Fortuna, 600 Steven Kalber Viigertil, 700 Daniel Brody Fortuna, 800 Region Mamona Akvala.
Kordan veel üks kord, stardis on 15. vahetus. Esimene rada Mark Mihhenko, Fortuna, teine rada Artemi Smolin, Riigetil, kolmas rada Andrani Fomin, Arvo, neljas rada Nikolai Kovalyuk, Fortuna, viies rada Aren Laas, Fortuna, kuues rada Steven Talberg, Riigetil, seitsmes rada Danil Trobin, Fortuna, kaheksas rada Radion Mamona, Akvala. Esimene rada Igor Zaharov, Fortuna, teine rada Ilja Kirejev, Fortuna, kolmas rada Kaarel Samsonov, Fortuna, neljas rada Vladislav Jakovev, Fortuna, viies rada Vячеslav Vasiljev, Akvala, kuues rada Vladimir Tšov, Ulmes, seitsmes rada Rasmus Mutika, Fortuna, kaheksas rada Ivan Kolovin, Akvala. Ja need on veel 25. No mitte nii kiiresti. Starti kutsutakse 17. vahetus. Esimene rada Markus Markson, Riigetil, teine rada Rene Vysokovski, Fortuna, kolmas rada Richard M. Akvala, neljas rada Artjom Sevchenko, Fortuna, viies rada Igor Melnikov, Fortuna, kuues rada Danil Oleksejevitš, Akvala, seitsmes rada Hugo Palts, Fortuna, kaheksas rada Maksim Pekarski, Riigetil. Maanal on 10.24 Irene 9.2 10 praktiko monovoolati ja 9.1 Angeelika 10.20 Jaanal on 4. See on ainult selle foto lihtsalt selle tulemus. Esimene teine mis kinni on vaja? Laadid nii aega.
Sorti kutsutakse 12. hääletus. Esimene rada Sandra Raino Fortuna, teine rada Artsam Raakov Põldes, kolmas rada Jutul Paul Fortuna, neljas rada Robert Rodriguez Fortuna, viies rada Ivana Karsten Argo, kuues rada Emil Mango Viidetel, seitsmes rada Kristen Mardo Fortuna, kaheksas rada Andreas Sõlt Fortuna. Kutsutakse 11. vahetus. Esimene rada Sigmar Nerismägi Fortuna, teine rada Kirill Mihhailov Maa, kolmas rada Timofei Tiomin Fortuna, neljas rada Kristjan Prois Argo, viies rada Timo Visakovski Fortuna, kuues rada Allan Aalikve Fortuna, seitsmes rada Deniss Salve Akvala, kaheksas rada Igor Vassiljev Akvala. Kaikki kutsutakse 20. vahetus. Esimene rada Alex Marisson Fortuna, teine rada Sandra Sitšukov Fortuna, kolmas rada Toomas Ruul Akvala, neljas rada Artsam Barbišev Mak, viies rada Georgi Kiibus Fortuna, kuues rada Artsam Aleksandrov Viigetel, seitsmes rada Bogdan Šubrov Põldes, kaheksas rada Matvei Krishnikov Põldes. Sorti kutsutakse 21. vahetus. Esimene rada Aleksei Palkov Viigetel, teine rada Daniel Višnikov Põldes, kolmas rada Raume Kulmakov Fortuna, neljas rada Daniel Mršnichenko Põldes, viies rada Miroslav Simamadov Arba, kuues rada Joonas Koppen Fortuna, seitsmes rada Vlad Šukov Põldes, kaheksas rada Bogdan Karpov Mak.
Опоздавший на урок 25 метров за полку. В виде исключения будет сейчас проведен дополнительный заплыв. Yeah.